радая дасылаць вам свае вітанні. Як гучыць душа народа, якія пачуцці яна выпраменьвае. Для таго, каб адчуць усё гэта, захлынуцца ад адчування уласнай прыналежнасці да чагосьці сапраўды велічнага і значнага, мы і выпраўляемся ў дарогу. Наша пашуковая экспедыцыя сёння пазначана парадкавым нумарам 434. Едзем наперад у мінулае Ельскага раёна. Ставка, ленушку клевать, Ставка, ленушку клевать, любить коза, придало дівчину, дай думав її брать. и не думал ее брать. Вона взяла, полею травила, дай начала спрашивать. И начала спрашивать. Скажи, друг мой розлюбезной, я чого ти заболів? Чого ти заболів? Чи от пива, чи от горілочки, чи сладкого вина? И не от пива, Не от горілочки, не от сладкого вина. не сладкого вина. Ой, отоє, ой, дай розлюбовши, що ти мені придала. Наперадзе нас чакае вельмі насычаная падзеямі і сустрэчамі экспедыцыі ў Ельскі раён. А распачалі мы яе, праехаўшы 369 кіламетраў у вёсцы Казлы. Ужо не ў першы раз нас, як заўжды, з адкрытай душой сустракае Півонія Сугак. Пявуння, чыя спеўная манера ўнесена ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў краіны. І яе муж Уладзімір. Будзем гукаць вясну адразу пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. Пацікаемся, а хто ж сёння возьмецца нанова аздабляць народную песню? І гэта наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк и спявак Шир. Хлопцы, я вас витаю. Оксана, привет. С радостью приветствую наших телезрителей. У нас в работе сегодня материал от истинной носительницы традиций Півонії Сугак. А воплощение будет довольно необычным, и вы поймете почему. Шир, привет. Привет, привет. Как твое настроение? Настроение отлично, я готов писаться. Шир, скажи, как тебе сегодняшняя песня, над которой мы будем работать? Народное всегда, оно интересно, это слушается. Это крутая песня. Ширмурат Шарыев, Шир, соліст маладзёжнага тэатра эстрады, прыехаў у Беларусь у 1998 годзе. Неаднаразовы ўдзельнік фестываляў, конкурсаў і тэлепраектаў. Весна красна, а зима хороша. Эй, а зима хорош. Дай кидайте сани, берите колеса. Эй, берите колес. Проведем мы зиму с горы у долину. Весна
прекрасна, что ты нам принесла. Что ты нам принес? Я принесла хлопцам пакіюшку. Гей, гей, пакіюшку. Хлопцам по киёчку, девкам по вазочку. Гей, гей, девкам по вазочку. Сённяшняе святкаванне вясны будзе маштабным, і мне хочацца ўзгадаць. Ельшчына па праву ганарыцца сваім слынным сынам, архітэктарам Станіславам Шабунеўскім. Ён нарадзіўся ў вёсцы Скародная, скончыў Пецярбургскі інстытут грамадзянскіх інжынераў і ў 1897 годзе стаў гарадскім архітэктарам Гомеля. Сам жа Ельск вядомы з пачатку 16 стагоддзя як адно з уладанняў старажытнага французскага роду спадаў, якія мусілі эміграваць з Францыі з-за рэлігійных ганенняў. За сваю гісторыю мястэчка мела розныя назвы. Пэўны час называлася Каролін і належала памешчыкам Горватам. А 13 сакавіка 1915-го Каролін афіцыйна перайменавалі ў Нікалаяў у гонар імператара Мікалая II. 26 верасня 1917-го мястэчку вярнулі спрадвечную назву Ельск, бо найменні Нікалаяў ды Каролін не прыжыліся сярод насельніцтва гэтага палескага края. Ой, дівчата, я бачила, як Лук'ян, які речі сюди. Що ж я не привело? Добрый вечер, девки, вам. Чучера, чучера, а где ж моя девчина, девчиненька молода? Ось як! Ой, дядечка, самосей, врачу, верви, ти не бачив, що на сей, девчиненька молода. Ось як! Раз наше про село летело, помело, и вахрема голова загорелась была. Ось як! Ярина щепкалой, з лопатой, з метлой, не сиділки з кошаркой, тушите молода. Ось як! Кто скажет спасибо, тому и чапела, тому сычи сова и совина голова. Ось як! Я ще 40 солененьких чарков, я ще 40 сорочок і соленых чертянят, 40 душок, солененьких душок. Ось як! Велічнае з размахам гуканне вясны ў Ельскім раёне не спыняецца, як і наш па ім рух. Так у райцэнтры, што ў 313 кіламетрах ад сталіцы, мы далучыліся да дружнай кампаніі ўдзельнікаў народнага ансамбля «Ялінка» і выбраліся за горад, адкуль, самі разумееце, вясну гукаць куды зручней. Як распавяла мне шаноўная гаспадарыня Півонія з вёскі Казлы, яны малымі на стрэчанне прасіліся ў хату да гаспадароў пагрэцца, паспяваць, вясну пагукаць, а ў поле абуджаць зямельку выходзілі на благавешчанне. Мужчыны бралі плуг, аралі баразну, а жанкі жытам зямлю задабралі, прыгаворваючы: «Зямелька, абудзіся ад глыбокага сна, мы цябе сонейкам саграваем, дожджыкам паліваем, жытам абсяваем». Нам жа самы час пацікаецца, ці бадзёрыя ў студыі гуказапісу наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявак Шыр. Зеленый стал калинушку клявать. Любил казак молодую девчину, да не думал я ей брать.
Ну, что я могу сказать? Прекрасное начало. Если мы будем двигаться в таком хорошем темпе, мы очень все классно, быстро, качественно все сделаем. Слушай, мне нравится настроение темпа, и я думаю, что сейчас все у нас получится. Давай, прежде чем продолжим, хочу задать вопрос. Сохраняется ли фольклор на твоей родине? Да, конечно, обязательно. Я думаю, что это самое-самое важное — сохранять, во-первых, свой язык, свои традиции. Ну и, конечно же, что касается фольклора, это обязательно, потому что это такой золотой резерв, который нельзя никогда забывать. Благодаря этому я думаю, что вообще любая нация может быть устоявшейся такая и называть себя нацией, потому что любая нация не должна забывать своих корней. Прекрасно. Ну, а мы продолжаем. Сябровочки мои, ведаете, мне матуля вучила, а її бабуля, як зима стреч, так треба весну красну клікать, і землю матухну частовать. А каб яе пачаставаць, трэба зерне прыгатаваць. Ось маё зерне у чырвоным куточку ляжала, ды Божай сілы набіралася. Але ж трэба ваша дапамога, дазволу, благословение попытаць у Бога. Першим разом, лепшим часом, Бог благословить. другим разом, лепшим часом, Бог благословить. третьим разом, лепшим часом. Бог благословить. А зараз ходімте у поле, да нашу земельку почастуем зернятком. Одемте, сябровки. Ой, зямелька, пришли мы тебе, зямелька, матух начастовать, ды низкий поклон тебе отдать. А весною тебе травочка на тебе зеленела, а у летейки каб яровое захотела, в осенью богатый урожай сбирать, каб зимочку весь род годовать. Ворон крача, сирохоча, дівка плача, замуж хоча. Хтось у лісі гукає, хтось у лісі гукає, Іван коні шукає, Іван коні шукає. Твоє коні в городі, твоє коні в городі, даю гані на шкоді, даю гані на шкоді. Вигань коні з города, вигань коні з города, бо пам'ятає шкода, бо пам'ятає шкода. Наше святочное подорожжа по Ельске в районе протягивается. Колькі десяткаў километров за плячыма, и мы у Валаўску. С конца 14 стагоддзя Велаўская, Валаўская зямля уваходзіла ў склад Оўруцкага княства. З цікавага, 17 жніўня 1904 года маёнтак Валаўск набыла баранесса Крудар Струва, якая жыла ў Петербургу. І хутчэй за ўсё свае ўладанні так і не наведала. Старажылы ўзгадвалі, што будынкі месціліся сярод садоў з прыгожымі алеямі і глыбокімі сажалкамі. А в саду садочку гуляв зайчик, і своїми ножками чебирайчик. Как я так, ножки мало, как я так чебирала, як той зайчик, як той шерий, як той белый. А в саду садочку гуляв зайчик, і своїми ножками чебирайчик. Как я так, ножки мало, как я так чебирала, як той зайчик, як той шерий, як той белый. Перемануша, черная галочка, ой,
маніла сівого сокола. Ой, рано, рано сівого сокола. Ой, як я його дай не маніла. Ой, рано, рано дай не маніла. І он сам прилетав, всю ночь щебетав. Ой, рано, рано всю ночь щебетав. Тільки заснула, як його не чула. Ой, рано, рано, як його не чула. Нас не палохали ніякія перашкоды. У добрай кампаніі з лёгкасцю пераадольваюцца любыя адлегласці. Чарговая вёска Ельскага района Валаўска. Ад Мінска гэта 336 кіламетраў, а ад Ельска пад 40. Мы незаўважна іх праехалі, бо нас ужо чакалі зухаватыя удзельніцы народнага фальклорнага ансамбля «Валошкі» і іх малодшыя паплечнікі. І мы з радасцю далучыліся да захапляльных гульняў, што з'яўляюцца нязменным атрыбутам гукання вясны. Дарэчы, цяпер варта пацікавіцца, як спраўляюцца з працэсам перараджэння народнай песні Артём Кондратюк і Шыр. Завітаем у студыю гуказапісу. Что ты меня предала? Шир, мы записали очередную часть нашей доблестной песни. Прежде чем продолжим, хочу поинтересоваться, есть ли у тебя какие-нибудь предложения, может, какие-нибудь мелизмы или бэк-вокал, что сюда можно дополнить? На сегодняшний день мелизматику практически не используют. Используя даже мелизмы, их, наверное, будет красивее. И по тренду их лучше запичить. Я с тобой полностью согласен. И это очень хорошая современная штука, которая вытягивает песню на новый современный уровень. А мы продолжаем. Лёнку жильче сала, лёнку жильче сала. Лёнку жильче сала, лёнку жильче сала, дай не точки прала, дай не точки прала. Як вивела нітко, як вивела нітко, то й пошила світку, то й пошила світку. Як другой набрала, як другой набрала й весну, пригукала й весну, пригукала. Праехалі колькі дзесяткаў кіламетраў і дабраліся да яшчэ адной вёскі Ельскага района. Прыехалі ў Казлы. Куды трэба адзначыць, мы заўжды вяртаемся як да сябе да хаты. Са слоў старажылаў назва вёскі звязаная з гістарычнымі падзеямі, адыходам войскаў Напалеону праз Палессе. Вайна несла голад, гвалт і іншыя беды. Таму двое братоў вырашылі схавацца ў непраходных лясах і балотах Палесся. Прозвішча іх было «Казёл». Вось на тым месцы, дзе яны некалі пасяліліся, з цягам часу і ўзнікла цяперашняя вёска Казлы.
краю весною подеремося. Красна, красна на увесь світ, Божами жаною застанемося. Красна, красна на увесь світ. Шир, мы закончили нашу запись. По-моему, все было великолепно. Я рад тому, что мы взялись за этот проект. Очень рад и спасибо вам огромнейшее за очередной шаг вперед. И тебе спасибо, что пришел к нам в гости и поддержал нас. Што я маю вам сказаць на гэты момант? Працэс трансфармацыі народнай песні завершаны. Чаго не скажаш пра наше сённяшняе падарожжа. Нягледзячы на тое, што ў справе набліжэння прыходу вясны ўжо досыць багата зроблена, але далёка не ўсё. Так што наступным разам, праз тыдзень, мы працягнем заклікаць вясну. Нас чакаюць яшчэ ў некалькіх вёсках Ельскага раёна. Так што раю далучацца. І я не стамляюся нагадваць, што ўсе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Летел ворон, терраса зеленый, стал калинушку клявать. Любил казак молодую девчину, дай не думал я ей брать. Яна взяла, парня травила, дай почала спрашивать. Скажи, скажи, друг мой разлюбезный, отчего ты заболел? Чи от пива, чи от горелочки, чи от сладкого вина? Не от пива, не от горелочки, не от сладкого вина, а той же, ой, да разлюбезной, что ты меня не предала. А той же, да разлюбезной, что ты меня не предала. Спяваем. Правнучку в 9. 10. Ничего, давай. Спяваем. Я вас чакаю. Чакаю.